Labanye ke bafunzi nebatali bafike ngensimbi yesithupha ekseni bathatha lithuba lekuthi bantfa babo babhaliswe babe nabo matisi balungiselele luhlolo lwamatriculation. Into bese ngithukile ukuthi njengoba sengine lockdown bengingisayithola ukutophinza ukuthi kumele ngibhale matric next year. So ngibonga kakhulu ukuthi uma first opportunity. Lokho ke kulandzela tikhala letinyendi letibuya kubafunzi. Litiko letemfundo lemabanga laphansi lithethele lithuba lekuthi lincede labantwana. So loko kuba khona abantwana laba nabafika ka grade 12 abanawo ema-ID. And so kwenda ukuthi noma ubhala le examination akakwati kuya e-university, akakwati ukuthatha license, akakwati ukuthola umsebenzi eSouth Africa. Umuntu ke kufanele abe neminyaka le-16 kuthi athole matisi kuleli. Labo labede timphepha letifanele tekubhalisa batawusitwa ukuthi batithole. Abantu abangaphezulu kwa 1 million abangabantu abasha abaseyikoleni abangenawo ama-identity document. Njengoba size lapha namuhla sivule i-office specially but asigcini lapho into esesoqhubeka siyenze ukuthi sihambise ama-mobile unit. Lamaphini lamabili ke ematiko omabili avakashele emahovisi etasekhaya laseMbombela, eWhite River naseHazy View kute uqinisekisa ukuthi labafunzi bayasitakala. Ngingusiphephile Kunene wetindzaba te-SABC eMbombela.